هر وەک دیار و دەڤەرە ئامێدیە سەدان گوندان بخۆڤەتگریت و بەشەکە زۆرە هەوڵاتیان پشتبەستنێ لەسەر ژیانە گوندەواریە دکەن. لێدگەل هاتنە وەرزێ زەڤستانê çendîn gundên vê qezayê tûşî çendiha arîşan dibin bi taybetî arîşa rêwbanan. Ji ber hindê akinciyên gundên vê qezayê dixwazin hikûmeta Herêma Kurdistanê zêdetir çavdêriya van gundan biket bi taybetî di vî demî de. نما يديا أوفا نما مكتبية نما يديا مستشفية ما كرد أيدينين خدي زبستون هم تيجي مشكلات بين ناس وقت كبيرة ناشين بين هنجي بري خدي جرا جور هكور فقير ده ديك طلبات برن يمكن ناس وقت بخدي برن خدي دو خوزم أو أبو ما خسته كده ديك دون مو بينو بونغون دوت أبا ديرش أبا هافنت كوي أبا بيروزونو يا وام هيفي رجوجت كان وما بيت توزكي بكل ما أفنيها. ام هيفيت كان يعني بيتشاكي يعني هوري كاردن قلبه خلكي باغوندا ريكيت وانا يعني هوري كارياكو يعني مادي بوب كان طلبة بلكي فقيرة كسب بيشنا بيد عن اشتراك بيبشتوا ميديا كو مدرسة الفيري بهنا يعني دوبين كانوا مواصفات وانا ماموستا ثانوية ابتدائية طبعا حطوا ابتدائية الفيري وهي بس جوات شونا يعني مرحلة دي ثانوية اقول بيجن كلية اعدادية وتش صوفا لازم ابتنا دوكيان آمدیه واجی پیچنا بید و مصرف بکن ام حس يعني تشتاق بيتا كرم بوفاغوندا حتى انو يعني چنا هاتیا کرم بوفاغوندا بار بکه ریکن ما هم مدوی بس ریکو خوش بیتن زوستان هادنو چون یا بردام بیتن مشکله هبن يعني نخوشکای نساخیه قضا قدرت هن ریک پیچا که بهنه چاره کردن ام هیویش حکومت خود کن پیچا که برای خوب دن واگوندا هاری کاریا که بکن سال بو سال آریشین وان گوندان زیادتر لید هن وک حولاتی دبیجن گوندید ما دبی خدمت گزارینه اف چنده دبیتا صدام بردام آریشه پیدا ببن یا گاز حتی نو که گاز نهاتیم شارعین ما گلن خوشون هدنو چون قطبی عروج سر خاصتا نو که ورزش زمستانه شارعین ما راستی هم یک جرم رو نشد یعنی بیتو بچیتن هندی تاسا و گله که نخوش راستی حتی کو جیانا و قطبی ها ید مترسیه دا هدنو چون و هر روز بفر نشیم بهم چنه دوام خو یا کاره به راستی کاره بجی کاره با کو به سر و برخ حکمت ما راستی برای خوش گندو یعنی ودو یعنی لادای چوبه که واسه ناس اگر که خلقی گندو خلقی که فقیره یکیم درآمد ما خسته یک نسخ بیتن بفرق کوی کسی نبود اومد چه شارع جنینن شارع آمد یا اینه حتی بن مالت خو مالت آمد یا خرد چکین بس شارع وان هدو کنده موی چه نکیه و جامعیت که این مشارع ماجی چکن بدیتنا هاولاتیان چاودێریکردنا گوندên vêdeverê ji layê hikûmeta Herêma Kurdistanê dê bîte palpişteka bihêz bi hikûmeta herêmê û gihandina mifayî bo hawlatiyan bi taybetî ji layê berhemînana berhemên navxwe. Dildar Arif Kursat News lê devera Amêdiyê.